What's up, people? Johnny here again. This is the Mahindra Thar 2020 15 da release talk it to matang na kitang haijarake. Gari se chatlaga yengubudi phangdrabanina hojik online da mkhoi video mayam ataina review tawjarakpado ai su mkhoi video mate mate lothoga ai su review ka tawjarake. Mahindra Thar 2020 je aina su yam kuina ngaijarakpa car ne yengsi mayam kari features yawi koli hanagi model lu hada kisi kari khena si khenai haibado dam khata na yengbiyo ai patang adom haijarake. Alright, Mahindra Thar 2020 review tawjarake mayam. Thar 2020 is a flagship handaki vehicle ne Mahindra gi ado sigi ngasagi pura anoba kenogi car se pura suspension anoba chassis anoba body anoba loina anoba ni sti yauri se ado mayam pamna gado male ado ai haijarake mathang Thar se masigi features mayam color options mayam leire red gray brown black blue adagi loin leire ado pura Jeep Wrangler gi model ne ayamana sida si magi body style jigo short body orga single double door khatani yawari se 5 door oide adoga ngasai Thar sigi magi version naitare ko AX model se ahum lai AX ne AX optional hai bama LX hai bama AX hai ke adventure model hai ni LX size na luxury model hai bane ko luxury sine ya mana khoi gi city ride kumba khoi gi daily ride kumba season rakadini the AX adventure models in a weekend ride kumba off-roading do kangu gi standard features yeng mina se sida yawriba standard features me amje khoi gi masagi AX optional adagi LX model ahum sida loina ba yawrak kadoini masagi aduga akhoi gi LX model khoi gi top model dunam sida gi standard features dagi additional loiba kitang henjan hapakini aduga machigi Thar sigi yam nungai ba haragadi nsagi front facing seat kang to order kadoini bu ado hutchem ta hangtu yengsi engine bay se ado hek hangtok baga mayam no ubidoi se keno orani insulation yaudre adona vibration je kitang makondi thoani si je insulation kitang happy ramagadi phagadoni mai hutchi manung de engine bay se de ko adu mamangi franchise mai oi sigi hook ches maina retro design e maina hook che lock thoga engine basis maina hang to kodo boni mamangi maina leire design se yamna keno male Jeep Wrangler ga yamna compare do we are sigi mini sina mini Jeep Wrangler gi style Thar gi emblem chong na half is the bumper da DRL yore DRL je LED ni atai di LED ode halogen light oe sida LED hapiramani pagadoni red color ga dark gray color ga nisti yore se side profile se amna Thar male I mean keno male Jeep Wrangler yam male Thar gi badging sida su chong hape side indicator tires 18-inch alloy ne sida su Thar gi badging am su yore ado 5-spoke alloy sida yore se aduga foot peg hape Thar gi badging am su yore the sida 4x4 gi stickering hape hard top version ne sina soft top ne red color gi sina tail light se muging si tail light se LED oi Thar gi badging yaujare aduga sagi sigi red light se CD LED oi do male reflector se light oi de aduga sigi sida rear view camera yaude automatic version ne sigi car se ado engine se M-Hawk 130 bhp diesel engine ne si matang de so ek tang haijara ke ngak leraga aduga petrol gi fuel tank se akoi gi agi half kano hapte kiles oide thong hang to yeng se maning gi se door se ngasagi si glass ki panels es maina hangkat kadawni aduga
ngasagi yengdamne kitang expose oiba wiring yawe defogger yawe aduga boot space ti karim to yawdre aduga alloy wheel se spare tire je alloy oi thong se yam kanna thai mamangi duga manate rubber gi belt oi sigi se retro design ne sida bottle holder yawe sida dummy ne yawe Thar gi badging am yawe Thar gi sticker yawe sida Mahindra gi mogi manufacturing unit ki number me am do maning gi se kamain chang gem di yeng se sumaina sida nop se sumaina happy ragam inkhat ka do mani duga foot peg ne laga sumain chang do ne si am pi e ni de chalor mamang de gi sumain chang do ni duga thong se thongnau se yam kanna chawe claustrophobic ti oi headrest yawe expose oire wire se sida maning da gi ugo phange expose torom da gi khapar ga done speaker yawe rooftop ta cabin light jam ngale adjustable oire sigi seat se mamang maning da gi the season tire gi jaga ne maning gi tire gi jaga ne sidi yawe je aduna kitang season ne space kalli se aur maning gi seat se mi ani de ne tung chalo otherwise finishing je am pajaw di kra wat le ngang sa na tok chanu ma le amuk gieng se sida storage yok jare sida hook yore 3 kg de ge na yan we aro si hook se som de hook yok jare aduga maka de storage masa tik room yore cup holder ne sida yore si cup holder ani yore mamang do ma hapet chingkal laga mamang dom changa ga hapet gieng se adjust to big domani sit just maina amuk thektar amaga Thar gi badging amuk yoksale sita washable oi sigi kano se fabric se cup holder si angang musa male picture pi e mobile kitang hapa chando male wallet amaga lock ti to we antenna ne sida happy se antenna macham hape adigi sida akogi Thar gi akogi desert ki camel ka ki yam pikna happy me am ubi rayon sida magi final touches me am do mamangi sita muk changing si driver side lom dagi sit is adjustable way up down front back way ada sigi sina dead pedal o yaw de kai gino hang de ada sina hood ki open down na bani engine bay do speaker yaw jare sida cup holder yawre ORVM gi house sarana ba central locking ne Thar gi badging foot peg yawre smana ne laga chakbiu kitang height to wang mani na amu yeng se sida switches kra yawre hit hole SN yawre adagi akogi traction control gi function yawre adagi sigi sina akogi adjustable kanogi setting ne sina headlight ki setting ne instrument cluster se basic to oyo yam functional oi sidai da akoina setting do same ga do bani the switch khopa ne kitang convenient ti oi de steering da hapa ma di kar pa ga do bani ado si ma'am sini steering sumaina yengi ado si traction control cruise control have ni sorry ado si na voice command me am do phone on pick up to ke lo yare sida function me am lo yok jare wiper ga akogi headlight ka wiper si yeng si ising di manga to khong ka katle yam function way si functional way hazard light sida le hazard light ne makha de ne pale ma se sigi switch di warning light ka tani thieng oi do ni the AC gi knob sida le jare AC vents yang functional way infotainment system is 7-inch ne touch screen oi aduga sagi sida ko gi 4x4 thoro ko matam da magi tire gi angle me am adagi magi degree me am do sida loina ba uba phange yamna kana gani sigi je koina off road to bo matam da sigi yengo me am do ko rear view mirror se kan oi de auto dimming oi de glass passenger side ka dong yaw cup holder sida yawre aduga handbrake yawre sida akogi glass ki automatic glass ki opening
Ada se 4x4 gi gear sidana automatic gi gear so storage kari yaujare adu Thar gi sida ju patching ama yawe adu look se dum yam kana phajana improve toy hanagi Thar da gi smaina si features mayam se amat yaudabani adu ngasai gi stickering kari yaudu camera yaudu si manung de yam pikna ui adu mayam kitang yeng view yamna phajai steering se yamna ergonomic way yamna ke tare पायो द नुंगाई बा हाइतारे को अदुने हजिक ले से स्टेट चार्जिंग USB चार्जिंग पोर्ट ले aux ले रे दसिदा सिगरेट लाइटर योजरे अदो इंजन की मतंग दमु हाइपे डाइजर के अनो बुंगाक्तनी पावरफुल ओइबा पेट्रोल डीजल इंजन गाक्तनी अदो सिगी M Stallion 150 सिना 2 liter पेट्रोल इंजन नि 150 bhp ओइबा अदुगा साइगी अखोगी diesel engine dana akhoi M Hawk 130 bhp oiba 2.2 liter gi diesel engine oiba ko sisu dum powerful oire kitang engine je mamangi keno dagi mamangi thokiba outgoing oiba Thar model dagi adu sigi black color sidi yam kanna pambu oide agi wakhal di aduni sigi Thar sigi amuk last oina features am haragidi magi dimensions se hajar ke length 3985 mm ni width aduga masagi wheelbase adagi stiloi izare sitting capacity 6 seater obi 2+4 aduga 4 seater khatang oibusu ya aduga Thar gi ground clearance se 226 mm oi aduga ngasagi akhoi ising the thoda ba yabagi magi chang je magi 650 mm bawa ising the thoda ba yai sigi sna kitang akhoi gi off road ki term ni haitare ko asai ising changoi ba 650 mm bawa thoda 650 mm mai jinga sagi magi headlight ki jaga do adai ba dum thoda ba dum ya doini aduga ngasagi akhoi gi ramp over angle haidna masle ngasagi Thar sina khoi offer to matam da kongkut ta thogaro ba thogalak pagi ta bumper je theng da bi da thokot pa ya ba 27 degree ba thokot pa ya aduga ngasagi maning gi dana bumper aduga mamang gi sina ngasagi 42 degree approach angle ba ya ba sidi kitang complicated or ai sham kana khangre Thar gi matang sida ngasagi off road ki matang sida ai jom to off road to dri aduga sigi kano se Thar se October ki date 2 da launch to doine officially aduga ngasagi moi price se moi expected se around 10 lakhs adai digi horaga 15 lakhs adai ba lakh pa yai hai ngasagi AX model base model da around 10 lakhs mu gyor kani hai aduga top end model da ko LX model da se da automatic ki LX model da around 15 mu gyor pa hai ado sigi Thar se mayam lagnar ko wale akogi TUV XUV 300 kumba aduma mayam do sell kitang handar ko wale handi kisina ai isu ta sena personal ai isu yamna pamba gari amo oi yamna masculine oi ba ko off road ki di chance kya phang ro mande ekoi manipur de oi tar so ai sigi gari se family gar oina thobu yarak panina isu pame ado ai color variant haragati ai giding sa gi smoke gray hajira magi gray color kitang dark gray or the adu color bi amna mame ado sini Mahindra ki Thar ki ai na khangjaba review ni mayam ai gi videos will like to be or subscribe to be ro aduga makhata ba ai atopa gari gi review sing stop sarake hojikti COVID-19 gi so makya ma pantok ya ta brina ai se imung doina smaina review so tawjarakani adu ki tamak to waro piroi mapan to payar khadai mathang potong nuai nuai ba video mai am capture ke how's it thank you so much.